Ja sam Sanja, dolazim iz Beograda, imam 32 godine. Dobro, kažete nam zbog kojih problema ste došli kod nas? Zbog krive kičme u gornjem delu imala sam bolove u leđima i vrtoglavicu. Bili ste poprilično pogrbljeni u grudnom delu, savijeni, bilo je malo otežano sedenje, bolovi u vratu. Kojim se poslom bavite, kažete? Ja sam ženski i muški frizer. Jeste imali problema prilikom friziranja? Da, prilikom friziranja imala sam vrtoglavicu i kad svojim ceo dan bolove u leđima. Što smo juče radili terapiju, danas ste došli na kontrolu. Juče je cijela kičma nameštena. Istezali smo kičmu, nameštali smo atlas. Kakav je osjećaj bio danas na poslu? Je li bilo nekih promjena? Nisam ništa osjećala danas, znači nisam imala nijednu vrtoglavicu i stajala sam ceo dan, ali nisam imala bolove u leđima. Znači, bolovi su nestali totalno. Dobro, hoćete nam pokažete koliko je vrat sad pokretljiv, promo levo desno. To je juče jako teško išao. Zabacimo glavu pozadi. Odlično. Vrat se totalno otkočio koliko je vidim. Bolova nema nigde. Ne. Dobro, hvala na razgovoru.